Bimeze gute bakunzi ba Kanyarwanda TV, twongeye kubashimira mwe dukomeza kubana umunsi kundi, dushimira cyane cyane wowe wamaze gukora subscribe, ukaba ugenda ubona amakuru yacu uko tugenda tuyasora. Nawe utarayikora kora subscribe ubundi ujye ubona amakuru yacu uko tugenda tuyasora kandi uyabone mu ba mbere. Rero reka tugaruke ku makipe yacu abiri, ariko reka duhere ku ikipe ihagarariye u Rwanda mu mikino y'ingabo z'igihugu. Iyo nta yindi ni ikipe ya APR FC cyangwa se RDF. Ikipe ya APR yakinaga n'ikipe ya Muzinga cyangwa se ikipe y'ingabo z'igihugu cy'Abarundi. Ni umukino waberaga muri Kenya, aho iyo mikino muri rusange ikomeje kubera muri icyo gihugu cya Kenya. Muri iki gitondo rero ku isaha y'isaa 3 za hano mu Rwanda, ku isaha y'isaa 4 za hariya muri Nairobi muri Kenya, nibwo APR yamanukaga mu kibuga ikina umukino wayo wa kabiri niyo kipe mu Burundi ya Muzinga. Ni umukino waje kurangira ikipe ya APR FC ibyitwayemo neza, iza gutsinda ibitego byose 3-0. Ibitego 3-0 byabonetse mu gice cya kabiri. Tunyuze mu mukino muri rusange uko wagenze n'uburyo ibitego byabonetse, ikipe ya APR FC yari yabanje mu izamu umwana cyangwa se umusore ukiri muto cyane, uwo ni Ntwari Fiacre. Ku ruhande rumwe hari harimo rw'iburyo hari hariho nk'ibisanzwe Fitina Ombolenga, kuri gatatu hariho Manishimwe Mangwende. Umuti wa defense ni ya defense maje kumenyana Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange. Imbere yabo ho gato hari hariho Prince watangiye kumenyerezwa gukinana na Safe Niyonzima. Imbere yaho hari hari umusore Manishimwe Djabel. Iruhande utahizamu rw'ibumoso hari hariho Ishimwe Keve, naho uruhande rw'iburyo hari hariho Byiringiro Lag. Ubundi kuri attaque hariho Ernest Sugira. Ikipe ya APR FC mu gice cya mbere byakomeje kuyigora cyane, biza kurangira umukino wose banganyije ubusa ku busa muri icyo gice cya mbere. Mu gice cya kabiri n'ibyo bitego 3 byose byaje kuboneka, aho igitego cya mbere cyaje gutsindwa na Ishimwe Keve ku munota wa 58. Ku munota wa 66 Ernest Sugira atsinda igitego cya APR muri uwo mukino, ndetse kiba n'igitego cya kabiri muri iryo rushanwa muri rusange, dore yuko ari nawe watsinze igitego. Ikipe ya APR FC yatsinze ikipe y'ingabo za Uganda mu mukino wa mbere bakinye. Igitego cya gatatu cyaje kuboneka ku munota wa 68 gitsinzwe na Ishimwe Keve wari watsinze igitego cya mbere muri rusange. Ikipe ya APR FC rero ikomeza kugenda yitwara neza muri iyo mikino ya Military Games ikomeje kubera aho muri Kenya, dore yuko intego zayo ikipe ya APR FC ari ugutwara icyo gikombe, dore yuko icyo gikombe bagiheruka mu mwaka wa 2015 ubwo bari bagikuye muri Uganda. Ubu rero nk'uko bafatiye ibyemezo bakajyana ikipe ya mbere, ikipe ya APR FC intego ni ukumanukana icyo gikombe hano mu mujyi wa Kigali. Gusa reka tubanze twumveho umusore Ernest Sugira mbere yo umunsi w'ejo abigarukaho, avuga intego zabo ndetse n'ukuntu amaze kumenyerana n'uburyo arimo kugenda akora kugira ngo amenyerane nk'abasenga ba Djabel muri rusange atamenyanye nabo bitewe n'uko ari abakinnyi bashyashya muri iyo kipe ya APR. Reka Sugira mubanze mumwumve muri rusange, ubundi tuze dukomeza ku nkuru ya Rayon Sport muri rusange. Ni ikipe nayo ubona ko wenda ntago ari ikipe navuga yuko iri ku rwego rwo hejuru cyane dukurikije uko umukino wayo wa mbere wageze, kuko bayitsinze 4-0, ariko ntago wenda ibyo twabigenderaho. Icyacu ni ugutegura, tugategura umukino ukurikiyeho, tukirengagiza ibyo tuvuyemo kuko byo biba byarangiye, bitewe n'uburyo wenda tumeze, wenda n'uburyo duhagaze. Navuga ko Burundi nabwo ari umukino uzatubera mwiza wo kwitegura, cyane ko shampiyona igiye gutangira. Dufite igikombe cy'agaciro batubwira ko tugomba nacyo gutwara. Hari bagenzi banjye nyere bamwe na bamwe ubona yuko ntarabamenyera uburyo bakina, ngomba kuva hano mbashe kumenya uburyo nzajya nkinana nabo, cyane cyane abakina inyuma yanjye. Ariko muri rusange twiteguye neza, tumeze neza, umwuka ni mwiza. Ndakeka yuko kino gikombe natwe tugomba kugitwara, bikazandikwa mu mateka. Ni nacyo twifuza, twavuga ko natwe ari Military Game twigeze gutwara, ari ikipe wenda nshyashya, ari ikipe wenda igihuye bwa mbere,
ariko tukabasha guhuza tukagera ku musaruro mwiza nk'uwo gutwara igikombe, cyane ko n'u Burundi nabwo urabizi ko abarundi umukinnyi wenda umaze gukina ino mikino cyane ko ari inshuro ya gatatu ngiye kuyikina, navuga yuko nyizi wenda kurusha bagenzi banjye, cyane ko na bamwe wenda hari na experience nyine mbarusha, ariko gufashanya nibyo bya mbere, gukina ufashanya na bagenzi bawe nibyo byiza, cyane ko n'abatoza aricyo badusaba kandi turanabyubahiriza tukabikora neza. Twiteguye neza rero, nta kibazo gihari, imvune dufite ni nkeya, ariko nakizo bonda cyeka ko barimo kugira recovery nziza mu minsi mike bazaba bagarutse. Murakoze. Ngayo rero nguko umusore Ernest Sugira cyangwa se rutahizamu w'ikipe ya APR FC nyuma yo kuzitwara neza mu mikino ya Sekafa Kagame Cup yabereye hano mu Rwanda. Nguwo musore intego afite, dore ko akomeje no kwitwara neza muri iyo mikino ya Military Games ikomeje kubera aho mu gihugu cya Kenya. Ikipe ya APR FC izagaruka mu kibuga ikina n'ikipe y'ingabo z'igihugu cya Tanzania muri rusange. Reka rero tuve kuri iyo kipe ya APR FC dukomereze ku ikipe cyangwa se mukeba wayo w'ibihe byose, uwo na wundi ni ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport mu minsi yashize nibwo twari twabibagejejeho, ubwo yari yasabye yuko umukino wayo yagombaga gukina n'ikipe ya Al Hilal ho kwishyura, aho ni mu mikino ya CAF Champions League. Ikipe ya Rayon Sport yari yandikiye Ferwafa ibabwira yuko bakohereza muri CAF ubutumwa bwabo yuko batazajya gukina muri Sudani bitewe nuko aho ngaho hari umutekano muke. Nyuma rero yuko CAF igezeho ubwo busabe bw'ikipe ya Rayon Sport muri rusange, muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu muri rusange nibwo CAF yaje gusubiza ikipe ya Rayon Sport, ariko igisubizo cyaje kitari cyiza, dore yuko CAF yamaze kubabwira yuko ntago umukino uzimurwa wa Al Hilal ndetse n'ikipe ya Rayon Sport uzahabera muri Sudani nk'uko byari biteganyije umukino wo kwishyura. Ikipe ya Rayon Sport rero igomba kubimenya ikamenya yuko izajya gukinira hariya muri Sudani, dore yuko CAF yamaze kubyemeza, kandi mu minsi mike isigaye simpamya neza ko ikipe ya Rayon Sport yajya kujurira kuri iki cyemezo cya CAF. CAF yo ibona yuko hariya muri Sudani nta kibazo kiriyo, ukurikije impamvu Rayon Sport rero yatanze ivuga ko nta mutekano uriyo. CAF yo ibona ko hari umutekano ndetse nta n'ikibazo ikipe ya Rayon Sport yahakinira, kuko n'ubundi n'ikipe ya Al Hilal niza birimo gukinira aho ngaho, ndetse n'ikipe ya Al Hilal mu byo yari yatangaje mbere yuko CAF inafata ibyemezo. Al Hilal yari yavuze ko bo biteguye kwakira neza ikipe ya Rayon Sport, ndetse banabizeza yuko nta kibazo na gito cy'umutekano muke bazahura nabyo, bitewe kuko ngo nibaramuka bahuye nacyo ikipe ya Al Hilal izabibazwa. Ni ikipe ya Al Hilal yari yabyivugiye y'ubwayo ivuga ati ikizaba kuri Rayon Sport cyose bazabitubaze. Ngaho rero nguko ibyemezo bya CAF. Rayon Sport iraza gusubira mu kujurira, gusa icyumweru kimwe n'iminsi igera kuri 3-4 isigaye kugira ngo uwo mukino ube. Simpamya neza ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kujya kujurira nta gihindutse. Kugeza ubu ngubu umukino uzabera muri Sudani wo kwishyura kuri ino tariki 23 z'ukwezi kwa munani. Tuniho ikipe ya Rayon Sport tubibutse ko mu mukino ubanza yari yanganyije igitego 1-1 hano i Kigali kuri stade regional Nyamirambo, naho umukino wo kwishyura Rayon Sport kugira ngo ikomeze byibura irasabwa gutsinda cyangwa se ikanganya ibitego 2-2 cyangwa se ikanganya ibitego birenze 1-1 nk'uko yari yanganyije mu mukino ubanza. Kanyarwanda rero TV nakagaruka, tubashimiye mwebwe dukomeza kubana umunsi kundi. Kora subscribe wowe utarayikora, tanga igitekerezo, kora na share, ubundi amakuru ajya kugeraho neza kandi vuba vuba. Hasta la vista.